Nguhaye ikaze hano kuri Key Message 250. Muri Gashyantare mu mwaka wa 2024 nibwo Rusine Patrick yerekanye bwa mbere umukunzi we witwa Uwase Nizra. Ku munsi w'abakundana tariki ya 14 Gashyantare mwaka wa 2024 yongeye gushimangira ko ari mu munyenga w'urukundo, amubwira amagambo asize umunyu. Rusine yagize ati: by'umwihariko uyu munsi ndizera ko wumva urukundo ngukunda n'uburyo ndi umunyamahirwe kukugira mu buzima bwanjye. Umunsi mwiza w'abakundanye. Kuri uyu wa 12 Kanama mu mwaka wa 2024 Rusine Patrick yashyize hanze amafoto agaragaza ko yamaze kwambika impeta umukunzi we. Ni amafoto aherekejwe n'ubutumwa bugira buti: uyu munsi usobanuye itangiriro rishya riganisha ku kubana iteka. Yongeraho ati: hamwe no gutera kose k'umutima wanjye naguhisemo. Ibi bisobanuye guseka, urukundo hamwe n'iterambere ryacu twembi ubuzima bwacu bwose. Akomeza agira ati: ndumva kwihangana bingora ngo tubane ngukunde bizira iherezo iteka kandi n'igihe cyose. Rusine Patrick ari mu bahanga mu gutera urwenya, ndetse no muri iki gihe ari mu bihe byiza usanga yitabazwa mu birori n'ibitaramo bitandukanye by'urwenya. Muri uyu munsi udasanzwe wa Rusine Patrick n'uyu mukunzi we wari witabiriwe n'abakinnyi ba filime batandukanye harimo Nyambo Jessica, Kiramani n'umugore we hamwe n'abandi batandukanye. 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루, 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까. 커피의 향기가 오늘 하루도 날 기대하게